Walang sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtali na si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Di napalabas, kastaunay apungtot ni Randolph iti pan nakaduktal na nga agayan ayaten da Daniel ken Amira. Ad-addan ti pungtot na, idi maamuan na asoldado ni Daniel, ken adda pa kay naigan na iti pan nakaraot ti plantasyon. Makaungat met Madam Carmencita, ngem pinagkalmalaang ni Randolph. Saan ang nakatepel ni Randolph? Ket dinanog na ni Daniel. Agsangsangit ni Amira iti dayta arabii. Kalpasan ti ipapan ni Randolph iti balay dana na binang. Kinasarita manan ni Madam Carmencita. Kabayatan ti panakirangit da, nasugatan ni Daniel. Ket ita papagayam, adtuyen ti tuloy ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Katukad ti biyag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Nasaya at launay no kasta, nalpasan ti problemak. Agyaman ak launay kan ka, mapangnamnamaan ka talaga. Sige, tawagak ni Randolph. Maragsakan laki ti dayjay no maamuan na. Bye. Tita. Hello? Napinta sa dama, Randolph. Natayan ni Daniel. Natay iti paggugubatan. Oh. Natay mo't lang ti loko. May patong palkon dagiti panggap ko. Siyak mo't lang ti pagtungpalan ni Amira. Randolph, anya ti pangpanggapam? Matanakan kayo manatagosan. Siyempre, itaan na tayo ni Daniel. Awan ti pagpilyan na no saan na ang aklonin ti panagayat ko keng kuana. Ngembli-buliwag lang. Kunak na niya man ti pampanunutam. Saan ka nga garamit iti pakaibabainam? Kan tinapintaso na at damag. Mabalin nga agsupli ang normal di negosyo tayo. Orayam tibilin ko. Saan ka ngagdarasudos? Laglagi pa manabara pa ilang ti mata dagiti pa nakabagi ti lintag. Dahil ka di Sargento Naval ti problema. Isaruno tayo patayan. Siya ka mismo ti manggutas ken kuana, madam. Saan? Saan mo apatayan dahil pulis? Ang mga nusikati at tapon da nga utak. Saan la siyak? Siyak pa'y mismo ti mangpatay ken kuana. No awan ti makita dang ebidensya. Awan parikot. Siyak titong palem, Randolph. Maawatam?
Anya matay tuyan ana pasamag ni Daniel. Ikaw gaawin ko iti nga agsubli ni destino na. Nagsanggasat lang arudan iti gubatan. Saan lang ada kayo ti maldaangan na nabinang? Nakarkaro ti sam amarikiriknak. Ay ayatek ni Daniel. Sapay ko ma, tamayawid dan ti bangkay ni Daniel. Tapno, may paayan matlang itinasaya at apan nakaidulin. Ay, uwan na. Tapno, makapaginanamat lang ti kararwana. Uray, saan matket diyan? Natay iti kubatan na mira. Saan tumatlaang inggaan ni Randolph? Dakalauna iti basol ti anak ko kuana. Amok ng gladladingit kalauna iti pubosay ni Daniela Mira. At tuya ka magliwliwakin ka. Agyaman na, Randolph. Nakasagana ka manglitop iti kaawanan ti kainahet mo. Ang asim. Saan kumapay lang akadagito iti panagibagamit iti dayta. At adala ang amasakita na. Lading itak. Diyak lang magawid ang triknak. Sapay ko ma. Tasyak ton ti ayatam. Nasam launay ti amin kanya. Diyak makapagbayag ang makisaritakan ka. Aywan gayam. Awagag ni Major. Barang nasarakat ng tibangkay ni Daniel. At na ibaga ni Ma'am kanya. Tumulong ka no tap na mayawit tibangkay ni Daniel. Sapay ko ma. Tamawatan na, Randolph. Inton maminsan manan. Ngagsarita ta. Pagkalawas, manipot na ipadamag ang karaman ni Daniel kadagiti nakaroan na sugatan. Kan mapukpukaw timangkay na. Kat aging ka, ita. Kasladyak pa ilaang maaklon. Kaya't ko apat yan. Si bibiyag ni Daniel. Nga maging ka ita. Saan da makita timangkay na. Ang ama, sa anak ang maawanan itinamnama. Girl, I need you. I need your love. Ay, da kayo gayam, Madam Carmencita. Anya ka diti may paay ko kada kayo. Kas makitam, ada kakadwak a pulis kat sultado. Ngam siyak lang, tidimano ni tibalayo. Kaya't kung ay bagaan nasarakan da kanon tibangkay ni Daniel. Ay, di anak ko. Uray bangkay na lang ko ba makita. Anya manak madam. Ngam lading itak, nasakit kan kada ti abanag binang. Nasarakan dati bangkay ni Daniel ngam. Saan na mabalin ayawid dito eh. Iso nga, naikadang anaitabonan ijay. Diyos ko. Nakayula ko man ti makaabaw. Sapay ko ba? Tagtanan ti kararwana. Sumagmamanon na bulan tinapalapas manipod pimosay ni Daniela. San ka kadipay na kay liwliwag, Kamira?
Marik na, no kasano ay ayatin una, Randol. Kahit aklo na nakon. Sana ta ka narigat at susuruan nga yatan. Ipay ko amin apa nang ipatag kan panaglailo. No mabalin, diyak kahit kumamasakitan ka. Anya ti kahit mga asawan? Adapay na pati nga arad ti sam dito barukong ko. Patpat gampay lang ni Daniel? Diyak kahit ada masakitan ka. Diyak may bagano nalipat ako. Wino, ay ayatik pa ni Daniel. Kinamaag no ayatimpay lang ni Daniel. Nabayagan anatay kat sanang nagbiakpay. Nuaklunak agkasartada akos. Agyaman nag-itikin na dari sa iti panagayat mo kanyak. No aklunan ka. Kayat kong awan duwado tiriknakan ka. Uray to na awisan nakagpasyar. Pat nga kamat. Panagriknak nga road kat agay na itan. Ngam kahit ko amang nag-amis muking ka, nga ay ayatanak. Sino ti? Nadilaw ko, anay lukat ti litaw. Aslada simra ka tao. Agam, awan mo ti makitag. Anya ti? May sangaan niniyuan abinalkot ti asok ilawak. Daniel, si kakading ang paiso, Daniel. Amok, ang nagladingit kayo unay, iti pupusay ko nanang. Ngam na ulpit ti tao. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Naigagara ti pan nakapapatay ko. Hino kasta. Talaga na tayo ka. Ang kasla si bibiyang ka. Sige nanang. Agpakada akon kada kayo. Saan kayong agladingit? Agkita tayong tupay. Binalkutan tinapos ko nga asok ni Daniel. Makapurar tilawag. Ay, nagpukawag. Ay, Daniel! Daniel! Ni Daniel, natagtagainip ko. Nagparag itagtagainip ko. Nairantag ano ti panakapatay na. Idi binalkutan ti asong tilawag. Oh. Anya, kumusta? Nasayat launay. Agkikita tayo ni Jerest House Sinton madamdama. Sigurado kayo asanda kayo anadlaw dagitipan na kabagitilindag. Saan? Naingat tibili ni Madam asan nyo agarawan ni Major Naval. Sige nga Rodan. Bye. Nananayan ti panagsubli dagiti operations mi. Nga maging kita sa nakpay nga naklon ni Amira. Oh, ni Madam. Amok na niya ti baga na kanya. Kwarta man lakid din di masapol na. Hello. Ang mga nalipatam ti obligasyon mo.
Randol. Amo ka masapol yu ti kwarta, madam. Dandanin ti eleksyon. Sige. Paitulod kong tulatan, iti may isa kadagiti tao. Natalgad ti papaayag ko a proteksyon kan Randol. Isungay kadaggal mo, titad mo kanya. Saan na narigat a pagsaritaan da ita? Masapulan di kwarta. Ang madakid daw kada kayo. Masapul nga lokoyin nyo ni Amir nga klunin akon. Anya? Mapunuan akon. Nusan kayo nga manugot itikidawag. Arami di kong ultimatum. Blackmail day tar arami dem Randol. Syakit din di butbut ngam. Tapnawan makunam. Sige, kasaritak ni Amir. Day taman ti kunak. Ngamnusan na kayo apat yan. Ladingitik langan. Girl, I need you. I need your love. Kinasaritak ti akin ko ay ti pagtrabtrabahwam. Masapol amay nga tumanan ti sweltom. Agyaman mami. Wen gayam, anya ti plano iti biyag mo? Anya pala sa pulam kini Randol. Nabayagan nga agdat-daton ken ka. Pagduado-am ka di payla ti kinapudno da. Nakasagana amang ikasarkan ka. Nakaragraksak kay tay. Kala talimiday ka. Pagimbagam ti pampanunutet. San ka nga irubo, Amira? Adalag pa'y anaimbag ti amin, mami. Mangid din kan. Panawanan tapno makiasawa ka. Kasanong tayo ito eh. Nadlaw ko itinaude pa nagsarita mi kini mami. Apilitan na ang mga klon kini Randol. Nasaya at ipagpakita na kanya. Awan samot tan ti madamdamak kung may panggap ka dagiti illegal a negosyo na. Ikak nga ta, iti gundaway ni Randol. Kabaalak nga ta, asursuruan, nga ipatag. Amangan ng pagbabawyak tumatlara. Saan ang nakapundok ti numero mamawawag iti cellphone ko? Sumbatak nga ta. Apay akas to iti. Panagnernervous ko. Hello? Amira, kumusta ka? Sino ka? Saan mo ka din namalasin titimag ko? Daniel? Si kakatingag paiso? Pudno ka di daytoy? Si bibiyag ka? Dito'y ka lang lugan ko, Marco. Siyak lang ti dumsag. Kasaritak lang ni Bakit Binang. Naimbag. Adda lang di tarubayan ta. Naimbag abigat mo, Binang. Madam. Kagap ka sakit iti talon. Bakit kan? Kabalampay lang ti agtalon? Kapilitan, madam. Awan sa bali apang namnamaak. Naimbag kit data at dati ka anak ka akatulungak a kinasarita ni Daniel. Sakbayan nagsubli iti destino na. Daksanggasan. Pinatay daw iti anak ko.
Pinatay da ko nam. Gagangay day tay ti kupat. Tidakas na, may sa ti anak mo. Kanusan ko maamaag. Anya kumat maganap na iti panagsoldado na. Gapo iti awag ti panagserbe, madam. Ay, anya gayam ti may paay ko kada kayo. Apay sinardingan dak. Nalabasan da ka nga ro da magmag na. Nakakaasi ka mat. No kasapulam ti tulong, umay ka lang iti balay, ha? Agyaman iti jayayo. Kaasi ti apo, sa anak met mabispisinan. Uray nataangan akon, kabaala kabiyagan ti bagayk. Idi jayak nga ro den ti tulong ko ken ka. Si kapay lang ti kasla umingar. Sige, ditakan. Ay, nakakuran sa ni madam iti insungbat ko kenkwana. Italang ama amiris ko. Abito ti insungbat ko. Nupay, gusto mat amabiyag ko pailang ti bagay. Ay, no saan ko mangamin anatay ni Daniel. Nitim yung dayjay. Paypayapayan nak. Apay gata. Abda nga ta ibaga na kanyak. Nabayag gaya mo na jak nakasarita ni Amira. Ay, makumikom nga ta iti trabaho na. Asit ga kumanitem yung apag isumot nga ada nagsarding alugan iti batog iti ruangan da. Ay, ni Amira ti dimsaang. Kasla ti lugan ni Randolph dayjay. Ni Randolph ngagpaysaw. Ay, ang nobyo dan samutan. Amom ka di, anak aragragsakak tunggalag koyog dangag pasya Ramira. Kaslag nobyo ta talagan. Randolph? Kahit ka nga huisan ngagpasya iti resort inton Sabado. Nadamag ko kini Mami, anapintas ka na ti resort mo. Ada pa i-rest house mo, Ijay. Masansan ko miya na kajay. Naglalo no mayroon na nga da sa ngailig. Plano tagpatak dari di balay ko ijay apag naadan tanton inton agasawa ta. Numaawis ka inton Sabado. Kahit kung aklunin nakumana. O sige sana ko nagbayag. Kunak man nung mangrabi ka dito eh. Nalagip ko ngamin nga da papanak inton madamdama. Inton maminsan langan Amira. Awagan kanto inton madamdama. Hello? Sino ka di daytoy? Nanang, mailiw ako na yun kada kayo. Ha? Nanang ko na. Oh, saan nyo ka di malasin titimog ko, Nanang? Siyak ni Daniel. Si Bibiagag. Kasla, jak mamati. Sunsunggar dagiti indut-dut ko, Daniel. Nasuro ka na makatawan ti napalabas. Saan nga iti cellphone ti pangilawlawag kada kayo, Nanang? Malagip ko ti panakatagtaga-inap ko ken ka iti anak ko. Nanang, dumngag kayo kanyag. Nakapagsarita kaming kin ni Amira. Kumuyog kayo ken kuana. Masapol nga at da kayo inton dito'y Davao inton Sabado.
Nasayat nga rod no kasta. Mayat ti panaganayas ti negosyo tayo. Apag isulao na inton madamdama. Nagkari ni Amira nga klunin akon. Sige nga roden. Awagak man kay din ni Amira. Sige. Bye. Wen. Awagak man ni Amira. Madamdamala ang nobya kon. Sapay la ko matasong bata na. San amabalina. Ni Amira ti masapol amang sungpat kanyak. Sungpat ka, Amira. Hello? Na. Allah, kit simbong bat. Hoy, asino ka? Apay asik ati simbong bat iti silpon ni Amira. Nalakakagayam ang makaliplipat, Randolph. Ah? No saan mo amalasin titimak ko. Nasaysaya at no saan mo amamuan no asinuag. Ang mga nuag kudaag ka itikigtot mo. Salbaga! Siya kibot-bot ngam? Mawit lang. Kasla boses ni Daniela. Kasano ang napasamak na ita. Girl, I need you. I need your love. Anya ti aramid ni Randolph, itatanaamuan na asibibiyag ni Daniel. Papagayam, padaanan inton bigat ti paggibusan, ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Katukat ti biyag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Isursurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Forever in my heart. Amuyo kadi asaan lang nga agpa-sexy dagiti ag-exercise, no dikit-dik kayat da apapigsaen ti puso tapnon mapasayaat ti circulation na. Ti mainayon na blood flow ket ipangato na met ti oxygen level ti bagi, ket ibabana ti posibilidad nga maddaan iti sakit ti puso, high cholesterol, coronary artery disease ken pan nakaatake. No met regular ti panag-exercise, ibaba na ti blood pressure, ken ibaba na met ti triglyceride levels. Amuyo kadi adagiti flying lemur ket maysa kadagiti karkar na creature ditoy planeta ket agnaed ditoy pagilyan a Pilipinas. Awan iti payak nangem kabaylan na tagtapaw, aglag pay 100 meters ti tangatang, ti maminsan laing nga ilalagtuna kas kadagiti lemurs ditoy Asia. Ti ulo na ket kasla aso ngem ti bagina ket kasla kalanglang nga dagiti flying squirrel di Canada. Mas maraming potassium ang avocado kumpara sa saging at mayroon itong vitamins B at C. Kaya naman marami ang gumagawa ng salad at dressing ng prutas na ito. Ngunit alam nyo ba kung saan galing ang pangalan ng avocado? Ito ay mula sa Nahuatl Indian Aztec word na ahuacatal, nang ibig sabihin ay testicle o bayag. Ito ay maaring dahil sa hugis ng avocado o dahil sa katotohanan na ito ay tinuturing na awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat matag tindaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apay nging kalang nak. Nagulib ka!
Bakawanan na kuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsaban ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risi. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti risi ti maarunan agura. Papagayam awisen da kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risig. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Receive. Ti napalabas, tinambangan da the world ti convoy da Eloisa, ngem awan na tay kadakwada, nupay nalauslat ti pungtot ni Mayor Solomon, kat ni Doña Candida ti tinududa. Inawagan ni Mayor Solomon ti Doña ngem natangken ti ulbud da itoy, ako na nga awan imbilbilin na, asan nabenda ti grupo da Eloisa, apakairamanan ni Monique nga anak ti Mayor. Binilin ni Doña Candida dagiti tao na awarasan da iti kwarta dagiti lumugar tapno manamnama ti panangabak na iti eleksyon. Imbaga na kadadawal nga ikanda iti 5,000 tunggal botante ngam 2,000 laeng matinted dadawal kadagitoy. Katita papagayam at tuyan tituloy ti nobela na pauluan. Risi. Awagam ni Eloisa Tonyang. Sikat yung mga ibagakan kwa na. Ngagan nadlata tagpagat tibiyag na. Aya? Ay sus! Ang mga napalutputan na. Ay mabuti nga. Siyak ti makaam mo. No agdamag ni Eloisa kan ka. No apay ana ibagam ti kasta. Ibagam asyak ti nang bilin kan ka. Anya? Tano siyak ti mga awag kan kwa na. Amo ka di naksumbatan. Sino kumatimang patay kan kwa na? Saan kan nga agdamag? Awagam mon, kat ibagam ti konak nga ibagam. Ita ka din? Wen, itan, sakbay nga dapay sa balimanan ang maiwayat apan nakapanggap iti biyag na. Anya? Ay, Diyos ko, yata tayo mapong. Saan mo kumamat abay-bay anti kayam ko? Tonyang dahito ya. Siguro, madanagan mo tinapasamak kanya. Hello, Tonyang? Kumusta kan, Counselor? Anyan, Eloisa ko nam kadilatan. Ay, kastoy friend. Kasi ti Apo, nasayaat mo't. Ada akong dito'y balay. Sumrek ako nintong bigat. Kasta ka de? Wen, ngam sanak pay laeng nga sumurot iti kampanya. Intun meeting di avanse mi laeng siguro. Kuha friend, agannat ka kuma. Kan pinaawagan nak ni Jonas, taada kayat na nga idanon. Isu ko mati umawag. Ngam amo na asaan mo asumbatan ka no. Anya manenday ta, friend. Agannat ka kanuta saan da ka asar dengan aging ga iti saan da ka amapatay. Anya? Adda ka no naala na nga impormasyon. No asino man day ta?
Saan na kuman apatuluyan? Tamakarman tumatlaang. Panagkunakot. Amo mo no asino, Eloisa. Tonyang, agyaman ak iti impormasyon. Sige, taibagak kada Mayor Solomon. Sige, friend. Ngam sana ka mabuteng, friend. Uray, tadwala angan a meeting mi. Ngam, masapul nga agparangak iti tao. Italek ko laangan iti Diyos ti amin. Sige, friend. Karaman ka iti kararag ko. Sige, bye. Bye, Tonyang. Talagang isakit na ti gayong ko. Nabak kayo, madam. Sa Apollo kadagiti, sa Apollo kat inam a barangay tinawarasan mi. Nasaya at nukasta. Kita man na dapay laban tayo nga Eloisa. Ambisyosa talaga. Tunggal tao, adabukod ng arapap, madam. Wan ngam na sobraan na. Gapo ta nag number 1 idi a councilor agbisi mayor Radagosan. Panago na. Awan pa'y matsiguro ti kasta ko mang arapap na ngam kinumbinser da Mayor Solomon. Mabit lang dawal. Nadakamat talang tinagad na isunday ti umawawag. Hello, Mayor. Kumusta, Donya Candida? Si kansamat di mga bakabi si Mayor. Tanagatag mo sa amin na botos na gitumil. Anya? Nagasat ka tasan kami amang ipilay di disqualification kontraken ka. Anya ka dit sasawam? Saan na kuman nga glino ko? Adon tinakalap ming ebidensya kontraken ka. Manalmat kami nagititaom. Tasandang mo tinararamid na. Tauray, dagiti loyal ka na kami kat binunugan na iti kwarta. Ada documentation me. Ada pa'y video na dawal anang ngiyawat iti kwarta. Awan na mo, kiti bagbag. Sanda ko man nga glindo ko kunak, Donya Candida. Aga mamutan, narugit ka makitangatang. Ngam na sayat, mate. Tawin na rasam amin nga umili. Tapno makakitab damat iti kinabagnang mo. Tawuray. Nagdaon mo't lang iti kinadakas. Aniya? Saan ka ngagmulagat dita? Sa nabalitan at daras mula nga mapasubli ti gastos mo, tanapigsamat ti negosyo madroga. Pwisit. Abay ka di manon marang. Nagsarita kayo lang kan Mayor Solomon. Kas taon ay naluksaw yung ako rang nalawasok takong yun. Mabalindak ka nung edaron para iti disqualification. Anya ko mag-grounds madam. Adda ka no video kan ladladawan na naalada iti panagkatang yu iti botos. Taure ka no dagiti loyal ka dako ada katinikan nyo pa iti kwarta. Madam. Saan nyo ka di nga abuno asido dagiti loyal ka dako ada? Saan ming amuami da madam? Kan kunayo mo ta warang sa mi na butante. Nagtungpal kami lang matitibili. Sapa na awan linapsan ni. Mismo ni Jonas tinangbilin ko ni Tonyang, Mayor. Awan sa bali. No sana ni Donya Candida dinagamat ni Jonas. Iswakas taon na itidanag ni Tatang, Mayor. Saan ka nagdanag?
Counselor. Protektado ka. Kan masapol nga da proteksyon ti bagim. Mayor? Agaramat ka iti bulletproof vest. Nurumwar ka. Saan ko namnamaan na kastoy kagulo ita ti eleksyon dito'y lugar tayo, Mayor? Ni Donya kandidat ti Kibor. Riribok. Kadsan kang agdanag. Ulitak. Paingatak. Ti meeting di abansi tayo. Nagdakas matin na talaga ni Donya Candida. Taiso ti adda iti likodan amin dagito'y ariribok. Kibor at talaga. Bakbaketan ngawan nagbakbaketan na. Masapol ang maipaayan mat iti pagnakman na. Weninsan. Nagkarida Mayor Solomon. Adida ipalubos ang makaaramid iti dakas manen nga adtang. Una yan apa nagpampanunot. Kaya't na nga taamatay nga addadakas apakasarsaritaan na. Dahita nga rin ti tiyakam mo. Ipagpanakil na launay ti kinabaknang na. Ako nam no saan na namatay. Agasam day ta insan. Nagturad da naggatang iti butos. Wen nga Rod, ngam ko na ni Mayor Solomon. Nasayaan mo't, tanakabingay dagiti umili iti kwartana. Total, tintumot lang kay kayat dagiti umili ti masurot. No asino ti ibutos da. Tagwardyadon to dagiti presinto. Tapno awan makastrek amiron. Ay, naku namon insan. Numalpas kang agbutos, rumorkan. Ta dagiti lang watchers tunggal kandidato. Dagiti taga-Comelec. Kan teacher lang ti adda ijay uneg. Wenno voting precinct. Saan kayo unay ngagdanag, Uncle? Ay, apay kit dain. Asa anak ngagdanag. Kit adda pa yun balaag da. Saan basta makapagtignay day tao, Uncle? Gwardyado. Ado ti polis inton last meeting da insan. Kastamot inton eleksyon. Ay, saan ko lakit day ang maaklaw. No addadakas ang mapasamak kin ni Eloisa. Sheila, anak. Ikarkararag tayo. Salwadan ko man ni Apo ni insan. Saan ko anam namaan nga main amagteng natikastaw. Uray ko agpatinggalaan nga niti kinakonsihal. Nalapit na ikari ang makagteng iti dayta ka nga to ti agpang ti politika ti karera na, Uncle. Pagkalmaan nyo lang tirik nayo. Awan mat kayam sirbim. Nagdakal ti advance ko iti kinitaw mo atang daan. Ngam awan na aramidam. Saan mo apagrason ti kinaingat ti security ni Eloisa? Kanti kaado dagiti pan nakabagi ti linteg. No talaga nasiglat ka hard killer. Isublem ti advance ko ken ka. Tangay awan mat na aramidam. Anya, saan mo nga isubli? Isublim nga... Ibulgar mo, no? Ti awanan pa... Anya! Akid daw kayo didakdak kalagatan kadakwada? Tapno'y butaktak mo di plano? Iso ti pangalaam iti isublim kanyak. Karamba! Puisit ka! Awan pa'y nalaing. Agyaman kayo, Kitty. Ta saan na naaramid ti pinaaramid yu, Mami? Jonas! Adda ka man hindi talikodak? Juan, kat nangag ko amin nga imbagayo.
Talaga adidak gayam ipangag iti panang lapad ko kada kayo. Talaga nga awanan sir-serbik kada kayo. Tilatan bukod yu apagragsakan tinapatag. Di nakbog ka o nakasa. Lading hitak mami. Masaksak tanak una yan. Gapu iti aramidan nyo. Kat siguro, naragsak kayo pa'y numapukaw akon. Kat tangay awan sir-serbik. Kat talaglaangan ti bukod ko abiyag. Jonas! Sa dino ti papanam! Anya tinapasamak, madam? Ni Jonas, bantaya man na imbag to niyang. Ang mga nipaypay sunat imbaga na kanyak. Anya dayjay? Agpakamatay ka no. Anya? Ay, Diyos ko. Nga pa yan, madam. Anya man ang tigapuna nga aramidan na tikasta. Saan ko kaya tamapukaw ni Jonas? Tunyang. Madam. Nadalang da ka sa mapasama kita anak ko. Basol amin ni Eloisa. Anya? Ay, sus Mariusip. Anya man ang tibasol ni Eloisa. Agpatinggan tumatla ang tikinadakas na insan lito. Sapay la kumaa. Kan saan ko mga agbaligi iti dakas apanggap na nang runakan ka insan. At dantol daw na insan. Ang mga no agbabawin to. Ngam, naladawan. Pasurot at talaga ti sa iro day di adon niya kandida. Nagbakbakit nga awan nagbakatan na. Wen gaya minsan, meeting di avanse inton malum ti Biyernes. Saan ka makaumayan? Saan siguro ninsan? Malpas ko man ti eleksyon, tapno malpasin dagito ya parikot. Saan mo maibagaday ta insan? Amangan no nakarakaro ko ng ketdia. Nang runa no maabak ni Doña Candida. Insan? Siguro, nasakit tinahakam na amaabak. Naggatang da pa yan iti butos, insan. 2,000 tunggal butante ka no. Basit pa deta Dikat ko 5,000, wano sa nga 10,000 tunggal butante. Anya? Tapno maramanan matdagiti tao ti kinabaknang na. Wenan niya. Total, amudan tupay no asino ti imbotos tay binayadan da? Kat saan damat amabantayan? Wanmut ket di ang adda dagiti lugar a kontrolado dagiti armado dagiti presinto. Ket bantayan da dagiti butante insan. Saan mat nga ta mapasamak dito'y lugar tayo dayta insan? Kanitalaan mat nga adda kasta. Gapo iti dayja adon niya kandida a pasurot ti sa iro. Eleksyonan inton Lunes, Uncle. Maudi matan ang meeting da insan inton bigat. Katawan matan ti kampanya inton Sabado kan Domingo. Wen baraw. Gamsaan ko nga amaw. Taada pa nagkabak-kabak. Uncle? Kasanaon, no inton madama nga diskurso ni insan mo iti intablado ket paltugan da. Adda ka no pulis nga agbantay to, Uncle. Ay, Diyos ko. Ilisim ko mati anak ko ito pagad. Wan, Uncle. Kasta ti aramidan tayo. Ti agkararag. Tay sulay ta ti kabilegan asalaknib tayo iti pagad. Saan ka di pa'y arimwar ni Jonas, Tunyang? Saan pa'y, madam? Ada meeting ko ita. Kat da ito'y maudi na meeting ko kat eleksyon inton Lunisan.
Madam? Bantayan ni Jonas, ha? Ang mga niya teramidan na. Nang runa katadapaltog na. Kwa. Ang mga niya kiti nagpaiso ti mapanunot ng aramidan. Katipay-paiso na ti kunan na. Patayon na ti bagkida. Oh. Kasano ang mabantayak, madam? Kat adda iti kwarto na. Kasano ko maamakitak ti aramidan na no bilang? Salpag kiti. Parikot lakit nga rod. Saan ko kaya tamatay ti anak ko ito niyang? Saan nga taatap no awanan parikot yo? Kat pabusuyan nyo laangan iti kayat na, madam? Anya kayat na? Anya pabusuyan ti lablabid ang haton niyang? Bayan nyo latan nga grayo ken Eloisa. Bareng kayat na pay. Tako na namat adi na kayat ti makisinubyan ken Senyorito Jonas. Aniya? Mati pakaragsakan na. Saan to niya? Saan ko may palubos? Anya nga ron ti kayat nyo, madam? Ti masurot ti kayat nyo? When no matay ni Senyorito Jonas. Tunyang? Anya tinapatpatag kada kayo ita? Salbag ka, tilay bagbagam. Madam! Saan tayo ka di bayamapan? Maladaw kayo. Sige, Tunyang. Si Kapay lang di makaambo kini Jonas. Mapad kami. Wan, madam. No adadakas nga aramidan ni Senyorito Jonas iti bagina. Iawag ko kada kayo adagaws. Aramidin nga ta ni Jonas timbaga na kini Doña Candida, gagayam dang ganinton bigat tituloy ti nobela na pauluan. Receipt, nobela ni Nestor Marcos, kanisursurat ti timatlang direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipo diti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Amuyo kadi asaan lang nga agpa-sexy dagiti ag-exercise, no diket-dik kayat da apapigsaen ti puso tapnon mapasaya at ti circulation na. Ti mainayon na blood flow ket ipangato na